Udah bang, turun. Lompat. Ah, Bang Fendi. Jangan di situ. Ayo Bang Mimin. Drop. Gawat, nggak ada kacamata.
Ikan kena potong nih, Bang. Sapi, guys. Halo, sapi. Lambat kali yang belakang nih, Bang. Lama kali. Lagi jarak. Terus masuk. Masuk terus. Potong jatuh Bang Fendi. Lama kali. Lama kali nih. Kita mau buat video. Potongnya tuh terus. Ya Bang Pul kena 2 kali, Pul. Kena potong, Bu. Kok aku potong siapa lagi kamera? Kayak itu baru keren main, Pak. Mantap.